Midian go for say wa say kutu say bam. DL Cassia body hintano, no near Pahontoma. DL News. Yamamo akwaba afitu mekane share yen awo Facebook no so a na ye DLFM 106.9 ana fi YouTube na kasebo no yemfa emu nkyiremu emfa ensomum yansha kasebo na se emfamfiri asantiment enum na potupru enkra abato DL kasebo pono so ekirim sem owura bi a wanya mfinhia no aduonu nwotwe edi ayensaka ene yawo asamwa dodo afre ne sei yawo menu na owura yi ekura wateso no eye manso abrense eno no ewa mansia west mensinimum ewa sentimentenim ne beto adwase wayira efena no dwade atwam na busia apana kira kwan bia nyade a wonom ehunu yaw asamoa dodoa efrenom yaw menu na eno ena asere member de ma de hia wonom egwo atobia se electoral ne den edim honabo godfather wasine nua bemani na watene nkrase ne nuan obomodin akwo keeping ewo kuro ba ko eno no wa manse west mensinim ekwaji nani kakra na okoye no wantumi ansan benti wo mahwehwe ne sanya ade a wonom ehunom na ne enkra betodwa ekirimam wo no manya ntie se ebura bi eda honom baabi enipa bi atumi akum ya wasama dodo abonom na ne se ya omani asa bomode atwen dese na kwakoto sa eburanim ma omade yakopiem na wo kirema in fact asam na asini mu oya sede nua bema ekwakwaji na nika kraba na nipa mentemas kakra so de makuno ade na mu akwakoto eburam sesabi ona akoto nso mawuo enti wasra di seyi na mom ka biewom na nanam ahemfo mo nso de na asem ya si de momode ampa opomase be fi sesabi enipa da sani wanya ponche na sebi waye bibi mpo na ntia se na wakọ weki piase a na wakuna agye ne nkwa ode nsem sei eto di ya kasebo enim Media never know Godfather to be as a electoral area. And Sandra and me committee chairman. I use my suit say, me and Casamachiriba, I have friend Yawa Samoa. A year because work across my year be waking and a business army or Montenegro. And by it to actually it to an among every commander among Penipona Mania. He actually no better now. Police station was a arrest be na I was here nipa mi no na minia adopay case na sa I used to look akra enti de mesre pa ne say minia de adopay ya me no ka say ye menya ko say what da zoom like komoku no de na to zoom a ye kwa ko esisi na de mesre ne say you ready see ye be commander madaruma say akame nko a me de minya me na masa so yeso mesre mo case no the woman be a madam mamusi out. We nipa bia ne sasha se bia wa say yenchi no e animu ye me sere na na bongo nso na na baafo jewa otoso ne nsa na na wo ka ebam wadaruma eni ya wuti ye ayonumnyamfo no ena ye assemblyman de man de hia wonom ewa tobia se ewo amansia west mensinim asantiment enum ne den edonumnyamfo Godfather na eno achi ena unit committee member baako ono so kiremi say eyade abrante ne den ede yawasamoa dodo abonom na ne say yawmanu onye obi oni pabonfo na mom okọ wakipin na wakipin na okọ ase no omo kire basabasa kakra bi man homene so mo kire man sika be 1000 Ghana cedis ayira na nna kofa pinten ba ya nam so nipa bi akuno atwe na mu ede akoto nso mu sesebe oyo no ankasa na akoto nso mu a wafiri mo no so di nsem sei eto dear kasebo enim yeti se yenua yo asamwa okowe kipin Adjoa da no na okoye no besi sabre no onyama ti adechi ye ne nyina ye bomode se akohwehwe no ehwe no a ye hu no ti de na se ya na se kokobọ police for amane ye ti ne police for elkoi na se twa na moko ba bi afre KK sport ye koye no enti enya ne se entokwa bi si ho no mo a na ye abeme ye kana semi omun no eko enti keke no akola baako edi adanse se eye ya wasamane ba hono mo a woni atutufo bi hono mo ebe dai
and now since he got 10 million yera the no ne boy again no struggles are the omo agitum so many get a boy no struggle if you no so koi to koi be sisabe ye wono na de ba koi ekoso wo cross wo a mesre aban ni bambofo ne say atutu fom do bem ku wono nya senketo Biem, woman kofa DLFM 106.9 down netra more near the end was Any auti ye a unit committee member of Pajuma Pam. Ewa Branse Crudianimo, Ewo, a sentimentum, and a wataining can penny said your quartain. The obatain, ne do dear Samuyachi, a man boni or no, a tonkra, edifree a sentimentum, edema dear Cassia Bonidane, a dame. Samuel. O fully boating, do us and man is a mesco about human to the unquan chain. The uncle be sent no, and a wabia ya. A same way as ye. Sammy, my how? Nampom design. Yamia Domia Quicrum. Na, one I would dear some way to say, and you found potain, I would name. And Prempram in Oka said, dear, may what man so ablen say, a man say West District as Santimantem as a man. Sammy boy and como a brand and the day yaw, as some more doors said a man say your man, no. Biano coin a wakepino, dear pana cosi and nemuno. Or then swimming na addition naturally say you've been a kuno, and I saw no one casa, no to trabi. No cotton sunuma we wana. You mean ya medase, Niancha, your tear for any other for you and the PM or Santimantem, a year crown needing at the Ablense, na Ablense, some maya or I say needing the Honorable Crawford, and a Juma or ye the Godfather, and a Juma or ye dear. It's a year more school for Mammy for us to term near the identity. Why are the pan electric and the Yankasati, I took the answer electra area. Now, Blensian, a shemubi. Now, and Prempem Lucas, Yaba, Abbey PM, oh. Dia is to say, alleged say, and Babonif will be Adjoa Nemqua a friend in Semono, or modern Ababatuano, and Bedria saying with modern SNE pictures and another videos maybe edited by Senator yet the Tusua Ghana for a watching it, bench, every wound the air cost of I say. Nanina and Nayao, a free fee. Now, only to say, you never go at one anonymous shadow, nor turn anonymous shadow channel. Now, I was say, the offense Wikipino. And it be me cost now their chair, your penny background crabiano, eating echo. So now I will just say, Yacoco Briano. Now, baby, do Codium Macasano, won't see ya, no one some say, Yao, Yadia or your Bassa Bassa, Yahweh say, and that's what we say, Daddy. There are more car and that's any power, but don't come. I will prepare it, dear. Say, and none of the sim of Frasso, dear. The more can say, Yao party, Daddy, Yao party, Daddy, and yes, that way out on the dear. I know the palm. And no, I can't be a man, for the Dria, say, no, dear. Be a ya or more no fire. Ebe jana to ye ni die minia esewoni ensese ye ka kire wo hwe picture na me sane de ba na yawachi eda enanim ebutu nsiom na na chiga so na se wo hwe simpie ne so na mo de ne fanwulem honom ana mo fanwulem saa no be jana to se ne be ye obi twam no akoni ba bia bo hu se indeed yawo na danso ni na ye pe no krabian na asem ne si ye no so no amuma Ghana police service for ewo Antwo Kromanson Kwanta district aso etiye na bla mo tiye no so no indeed omo bomode eno nwumre no emze me no di kaka sai ma mo fra assembly man no kura of ema oyese oni police for no ye patrols nya dia ni nyina mu no mo boa se na be yo monye nipa ko bi atimi a che wom eno kro mo nya nipa makomako mienu a tisi o ma so mo pa chi a omo boa na body na nka so behwa a enkyere se nipa no etonsom 4 days se ne tie daabi se ka otonsom 4 days ya enke bebedu ya se no ke etimi enyina se nka body na sai na uhwe body na nka se na chi na omudi kan esie body no na se omututu fom e de ne hye honom ansa no mu se no nwumre asem ne mai ene ne committee no tu anamon se ye pe justice dem yaw no ana mo ye ntempa na nwumre ne de na mo kofa body na free form no ma o mo fa nwumre ba bi ebeja na to ase ne bebedu ya se no so no asem ne mai be hu ono aka se ne nua no eso wo su ne de eso onabo clear ya ba site ya se enka ne ye no ekasai e wo chronic fin na de ye ya bebedru no unua no ususu se buko police station de na police won ka kire o menu am that I'm say police for no there right now as ye no nyina mpo nanam anopa no arrest me no mo ye no no me say ye mra na ye ko commander o di anopa na ya ko mu station o ifi wa na say ye ko commander o na say kasa ni ye mu na nso no mo commission ye divisional police ina wo manson kwanta no enti ase ye wo no ye ne commander ne suspect no
name unit committee members no we mu bi se mu asamana and me say kono eba say omo hu body no wa say enti anopai de nanka afi nanka ye ko case no so angasa afi na commander betutu oba no ne be ma na omutimi ma information kakra no ano na munyan police station yen tete na omoso wan shata de be wa shata de tisa yeah and the case ni see no minimi unit committee for no yanzu FM nti yenamu no na yekuwura bia ye bia na ye friend KK sport nti ye ko ho no na am say ye dai ho adi na say am say ye dai ho adi na ye tro am say na asi ye nua na waira na ye nya nti ye say aha na obae ade ho no mo ye di adwuma na ho no ye bia ye bia ye sport mu we base ne sa no no ayi hard drugs ne sa no ma no ekoso minyan tete ahye wo so koso na ho ko ho bia na the same venue the same enti answer no na ye benya information ni say akra ne ba ho mo suspect no kasem no kire say omu de chaos dedi move free one place where a friend baby ho and the ba omu no a destination ho no mo Sammy no minua ebere ne ntire me yemi se ona bo say ni nua be ma ye wasamwe no wawade oh there be one worry onya nwade oni ba bia nso there be and they say na munu matumi apagya free ensuo num se asibi ametra no ye wo ho a ye twen any police for no oh okay ye nya akọ na ye say ye mra mehwe na ye fa de mu ema police for no nti ye be hwa confirm say amba ye ono a video ni yensaka video na ya wasamwa da nsuo num no na asa atena nya de police for na be fante mo twen say police no be ba ho ansa matumi apagya mu no me pa to ai wadaro mata be pe all right and ye begya wo na makoso adachi de beto bekum ni fa no so ni me ba mo nchen aba begye mu nkyere mu minua me da su bebre all right mani aboni ni enkasa Sammy yo minua ye beda sentanim le ye ba wo nchen na de beto bekum ni fa so begye mu nkyere mu me da se wadaro ma all right ye mani boni oto nkra edi free asante matemo ema DL kase boni den ade Samuel ofoli boaten na wate ne nka sei abemu ani den ede yaw asamo adodoa bonam na ne sei yaw manu wakọ wakeeping ana no dwade atwa mu akwaji nani kakram ahyawofuo base inubone kwaso ne ade a obi anka bia nhyem pinten sa akire din ya wayere ne akopie mu a yaw manu ne danso mu a ne kra eni ne mu bioyi ti weni arahwa Samuel frɛ santemantenum abrense eba no ne amansia west mensinim a yedi mu arahwa Sam wei esomdisika akunkum ne de sɛ ekoso ni na ha dwen ni patrimu adin meburu no mani na ho ni patrimu mani na ho pa mani na ho mani na ho obi okowe kipia ye de nkoa nti na wasa mutimi gye ne nkwa ye nim de esi ye na mom se ekoba se obi na aku na de nkoa nti na be mu waku nua enti ya besra mo de motu mirika be Facebook no so DLFM 106.9 na Kofitela de eye nsama hodo ekoso ne ho video nyina to so nti uba benya bi ahwe ehu pa se ye bomade achi ni peku no ne de emu na kotu nso me se be ye beka so no ane kotu mu ene wuwu ye yakopon ne ye boa se on pass ani pa bonfo ho ntoma ne ye mpa se mu epuma sibre ye nto akase bo no so yentoa kasebo ne so na ababa wa bia ono efri Nigeria wadi mfrinhia no eyedunum na yade ombo omode ade ne free eye Nigeria de ne ba Ghana sasabi ombebo ahyawo ewotakwa na ye Western Central Region ye dofsifo abomode atimi akwaje ababa we na ye press release a ye Ghana Police Service for de betu dwa eye Adjoa dobubu obusome ne de tosomiensa ewon fimpi mienu ni aduonunum echiemu se eyade a police fo akwaje ababa wa bi ono adi mfinsha na aduonunum ye frɛ no eye Joy ogba na ono ewo aboso eno ben eye takwa na report ni bechema eye ababa wa ye wadi mfinsha eye dunum yi ne papa aye frɛ no bonu onuabo na ebo omode a ede beto omanim se eyade a ne ba no ayira ye wahini mibosom ne ewon fimpi mienu ni aduonum yi ma ewe ye Nigeria cheso hwehwe ne baabi a wo hu no ene Nigeria de wakọ baabi enya ade ane baba ewatimi abomode a ehu no na eye ahene mebosom ne de etoso eye aduonu nan ewo mfimpi mienu ne aduonu num yimu anonya akọ na kire se ye ade ane ba no ya che no ede na baga na chese kwan omode na efaso no eha adwinye pababa mba omode atimi bo aya police fo aso kire ama aya police fo bomode aye nhwehwemu ehu se eye ababa wa bi aya frɛ na ye Golden Blessing
ana ba omadia eda da ye baba wo ya wadi mfirihia ye dunum yi se ode no ekọ eye Enugu Lagos ode ni firi ye Enugu ede ni ko Lagos se ne be ye oba akọ ye adwuma ene okọprapra no akọtutu amankrofo se ne be ye ometimi atwia ne ka no mukodu Lagos no ana ode ne ma ye joy bo omadia de ni firi ye Nigeria ye Lagos ede ne ba ye Ghana ye takwa ana obo omodi ade ne kwhye dem locking no ene mema ne ba na ndi omako ahem ne sa na jo ya bo omodi Agyei Sikapa free mema ne honom na chesa baba wa ne de ohye dem tim mema ne ba no de omako hye no alock wom no ma ya baba ehu adwuma mu wi a no agya akatua na chesa ha adwinye pan na mo bo omodi atimi ye hwehwemu a ehu ne se ababa wa hye dem na chesa ti so obi twam ene osu pa ne chowa na obo omodi afre ne papa no ka che ne se ene asama atu ni nioma bomodi ade na free eye Nigeria de na baga na chese ahyawo adwuma ana omode ne ye omato no ahye dem ma chese ompiempo no watimi ehu awia chese ha adwen na omokoye medical report no bibia chese ade ababa we enyem na wotwe eye enuma chese 1 month 1 week wahye dem ho mema na be ye ne ho adwuma ma sese de wafa afuro na suspect ye joy yi a police fo achi na chese owo makachi sese na mu hwe anim se enchom de no ba kodina asem dibia no makwa kodina asem na ya eye golden blessing de omususu so da so wa Nigeria honum ti enche ombetimi akoche no yanto akase bon so yemfe ani fansire mu ewo o my Ghana mampeni John Dramani Mahama kache na Ghana mampeni de smatu dwa kire mu am o my Ghana edum pempen so be yafiase ahodo ewo man mu no me kire prisons no aya na hono ma ye hia ketwa tia so wo ba singlet sem wo fam singlet ehye min emusa intedu baabi a imeti forum de de afiase no mo bre papa enya sem kumo mo ho tete o mo pam na aban adwene ho so ba betretre mu kama na boa na afiase na doso mem se be ya nipa bi di pa bonfo nsam a obetumanyi baabi ada na Ghana man pani kire mu se obesansa boa na sabe obi kwada afiase a ebi ho no ma no wahu na asem kan ye ebi mpo a na ye ntwanto so keke na wakwada afiase obetuma to obi a enti yen kata sabe o madi bonenti okwada afiase yentu na asaguram yentu na jeje mu na yentete no da bida enti obabeboa na o maiga na afiase na isabro chedie ni bi ukwada afiase obeboa na watumi akosuansa no dwuma titiru eye kuaye farming obeye bi emo ayen poultry eno so ye obi a oda afiase obesua kwenya afodo a ye faso sikua na eduadua atosode na aje obesua se be ya ekena bi ufi afiase ba obetuma yansa no dwuma na dache bi no obenya dwuma ye se be ya okombo ndo so ba kwaye bone no wakwakwada afiase Ghana man pede sandu tu dwamra na wonom equation da mango prison camp ano e wandrada na wo kire mu sem ana moto a wotu no peso oboa na o my Ghana 24 hour economy na odepa no ebi ba kwa afiase wo da afiase okwada ho no ma ye beyiwa pie wo besua kwan ye fa so a ye yakua dwuma besua no ma pi na wo firi mu fi pe wada ne okua ni prekope Ghana man pani kire mu se wesi ba boa ma Ghana yenya sika na nya kade de aboa se betumi atretre afiase ni momen obi ya bone ye ba betumi edna kwakosi na Ghana man pani kire mu se ababa no homaden etime provide fertilizers ahodo o yes asase ye eso na bribra doso o de bebo akuafo yi prisons ni nyinam mo betumi asua kuaye ho ne mahodo pi na boa mo my Ghana so enya sika e de bo ma we ho bra na Ghana man pani kire mu biewa watena se adwuma hu ne se aka ne no bi kwada afiase a sika ye de man de to aduane de ma no da kro na ye 1 cedi 80 pesos sika yi sua ene Enquires do wo hwe enkwan bia ni a wo hwe wo yi wani so anyi e ba se ni papa mo den enkon kan na Ghana man pani kire meka se de se ye wadwene afiasefo nso ho nti no watum ode akọ 5 Ghana cedis se be ye obi o da afiase nso benya sika ne wadie se be ye na pom den ebetumi akonka na ma Ghana man pani kasa no nsem sei edetuja. Prison reform agenda rests on a fundamental belief that no Ghanaian should be stripped of their humanity even when they are in prison. We are therefore implementing far-reaching reforms which include, amongst others, expanding the use of alternative sentencing for minor and non-violent offences, reviewing bail conditions to avoid undue hardship, especially for the poor, introducing a parole system to reward good behavior and accelerate reintegration, completing the 800 inmate capacity remand prison at Nsawam, initiated by my previous administration in 2016, which has been left abandoned.
developing modern correctional centers for men, women, and juveniles. We're enhancing the conditions of service for our prison officers, modernizing prison infrastructure, and expanding rehabilitation programs connected to sustainable livelihood and employment after release. The Ghana Prison Service will actively contribute to the 24-hour economy by running prison industries around the clock. This will include manufacturing, sewing school uniforms, manufacturing furniture, agro-processing, and other goods both for government use and for the open market. This initiative will not only generate income to sustain the service, but will also equip inmates with the practical skills for life after their release. Any awuti ye Ghana mampeni John Dramani Mahama. Yentwa Kasiebone Sona New Ghana Social Justice Forum for the Abeto Enkanyo Mampeni Dadabe de Che Dr. Mahmoud Bawumia say Omo Modiano Nkoshe ye Mariam Oma eye ne convoy ebo no ewa fimpimienu ene eye duonu ba kunim na ye chomo ye na group no echema eye efiada eye December bosom ne de tosudu ewa fimpimienu ene duonu ba kunim na chese eye Dr. Mahmoud Bawumia ne convoy etimi bo eye Miss Mariam ewo Kumasi a na ha adwinye pass se no sane ne tebia ne tie no ha adwin a wo so obomodian no otimi ekono kohwe no na ye convener Edema New Ghana Social Justice Forum Yaya Al-Hassan Tuja Musa Yade atmefo ni bi esre pa se ombetimi akohwe ene sikasemu krampo na omfa sika enkoboa no se ne beyo no so ne nabusuafo ebetimi ahwe ne sanse accident ni esiwie ye no Yade na nabusuafo abokaye pesan se Mariam ne no ho entimi ento no to se anya krampo ni se duro no ombetimi atode ama no anampo se sika kra no omde ba komo ne nabusuafo se ne beyo mo so masetena mu no ebetimi akoye no betimi abo sanse Mariam ne condition wom no saat bia na nya kra se na disua ni na etimi asai eyade a na wani suade hu se nkodachi bi no oba beye ni pakase wo man na sisi a na aye akwanhia ni timi si ye no efie no tesa na nabusuafo ana ehwe na chese na ni suade hu ni na etimi asai nti na ye Dr. Mahmoud Bawumia enjoy campaign na oye na ne omde adesre de kese na etu nanim onjai campaign na oye na omomode akohwe ye Miss Mariam omayi se na beye obetimi aye bibi ede amano 2021 and Dr. Mahmoud Bawumia ka 2021 and Dr. Mahmoud Bawumia ka ebo Mariam Umar owo Kumasi abontuso na sin 2021 ni Bawumia woni ye no an say na ambene ye campaign ye send letters mano oyini ni na adai na o sie se ye fa Ghana mauno we na o sie se ye fa presidency mauno we na o sie se ye to aba mauno yon kono sa enti na me malam ya koku ya me ko wan konkun DLFM 106.9 chia obi esuko no ma Mariam no Salome no ebedi Bawumia chi ne political bia ne political ambition bia obeye no Ghana no konko ya ni Salome no ebedi no chi nkugwa Eni ya uti ye convener Edema New Ghana Social Justice Forum Yaya Al-Hassan Nenu echi ana Hakim Shabazz hono ekoye TV3 mentor season 1 ekasa ye Musa Ghana fo nyina enkasa efanfa ya Miss Mariam Oma sani akwanhia no etimi si ye ende send Justice for Mariam Krampo na no ebetimi aboa no mo hu ni se adwuma ye New Ghana Social Justice Forum for ye no enya ade a omo ye ne keke na emu ma ye ade omo so bomoden aye adwuma sani ebe ye ombeboa no omo so omo ntimi kasa na so mu ni bi wo man mu no omo atimi enyamoa. Basically, I think this is a purely humanitarian demonstration. Basically, I think this is a purely humanitarian demonstration. Some may term it as political, but this is not a political demonstration. This is purely humanitarian. And I think Mariam, just like any other Ghanaian girl, deserves DLFM, the right to freedom, the right to 106.9. social life. But since that incident in 2021, Mariam has been stuck. She's bedridden. And I think her life is slowly passing her by. So for me, the reason that I came here is because I have sisters, I have daughters back home, and I expect the right things to be done so that Mariam should be looking her way to rehabilitation and to get back into society. Because this girl has been bedridden since 2021, and I think the right things must be done so that she can look back to coming back to society and joining us and having the normal humanitarian life that she deserves, just like any other Ghanaian girl. Thank you.
Eniya uti ye eye Hakim Shabas ono Echo TV3 mentor ye season 1 no chemu say eye New Ghana Social Justice Forum no enya de eye amanyosem na emomo ano mutu omo ho asi wanom se na be yo betimi aboa eye amanfo ewo manyimu na manibo ye nsem tro ni Emmanuel Poku active edu say anede ebesom ye dodo na boni din se DJ active yan to aka sebon se afi ani mfa nkyere mu wo finfin mantenem na hɔ na mo sɛ dan sɛn ɛhɔ na mo huru pam na akɔpie mu ɔmankasima ɛbɛtɔ dwa sɛna no adwa de atwa mu yi no ɛne abɛmo be wanya mfinhyɛ na de no mmienu 22 years ne din bɛtɔ dwa sɛ yɛfrɛ no kwaku na abɔmɔden atua ne mo bi a anamo na otu ye no osua aka ne Sodom ɛne Gomora abrabɔ ne biam abɛmo aketewa a wanya mfie no nsɔmpɛ ne din ɛde Caleb Techi ɔno no ɛwɔ mankasim finfin mantem na abɛmo yi ɛwɔ na nka ne kyerɛ mu sɛ abɛmo ne didi kwakwe wanya mfinhyɛ na de no mmienu yi ɛhwɛ abɔfra yɛ chidi no sɛ ei na wo abɛmo aka mapa na woto akɔnɔ saa no ei ɔda bi megya wo tumpam a in fact ɛbɛkɔ yi pam ana abɛmo wanya mfinhyɛ de no mmienu 22 years kwakwi etume kyerɛ abɔfra wanya mfie nson Caleb Techi ɛde ne tumpam ɛne na akyi obu abɔfra tu aguma ne sa ɛne agure tutuatuatuatua so saa sana ade no ɛnyɛ first day nie ɛne waya chepa ne no ana mpanifo kɔto no so awia kete wɔ nananom area no wɔ mankasim sɛ owura ne dindi kwakwi esi abɔfra akyi obu ne sisi agum abɔfra afi ne wanya mfinhyia no nsɔmpɛ ne no ana abɔfra ne dindi Caleb Techi ne papa ne dindi Francis Techi ekyire mu a asemwe ehu pam na wo mankasa mra na makwa asoro moba na wo beto sakrachi osini bayachi a wabɔ no dogi ɛwɔ ne to ɛna wo bu no to agum na wo bisa ne pɛ ɔsen kwaku sɛ no kre ade ne de in fact wayɛ nti ɔsere de asem mfa nkyɛ no we yɛ first time ɛna wo bisa ne sɛ oboa wo bisa ne ba ne pɛ so da oboa agya kwaku ɔyɛ anyen de bia mekosu me pam be fia ɔkyere ma matiri ɛna onyem de dada mam Mampifo modi akoyi aposifo amwo eye mankasim jedu divisional police command amane mamekase no mpinifo hye ne so modi amfa bofo no kware sabia wode mo nkwa hwem ne ehunu se na ampani na ne ampasa kwaku wafa bofra keto a wanya mfie nso ne den ede Caleb Techi one na da wona chi ampa na wo mko pie mu Roman Hospital ekwaje medical report omo kire manje no kre omo lo fe ne kopie mu Cape Coast bamwade kwa hwemu a yaresabia eye no kra mekese mpirifo guso ehwehwemu am na wofo de ma Caleb Techi ede nsa to dwetirim sɛ yimfa de asie no onyan ene nya dodo ne senti Ghana ban wadu dafsu mamuka bia wom nyina da yesere mo ada de asie ni na sɛ beto dwa Mindford obi kwachi obi a wanya mfinhye ne bedu miensa ewa awa ne basa odam mfie du enti de asie de omo so ban no man 20 years ombepene ente sa ebe ha dwen wo manyim today abranti bia fa maba no to eti that time no wa bo asomo ko 1 to 2 no enti mo la she ko ho mo bia no re ko hospital ye ko hospital DLFM 106.9 na ye ko police station obi sa fa na afro confirm there ampa wa happen enti ana principal ye ma he there ye no ko hospital enti ana pe ye na mi ya fa no ko hospital obi sa maba no so aka no police station wo ya ko doctor na fa kan aprasuna boy na zumbo na no mitu le wa ai mazi ntane yako hospital ya fa hospital na doctor ko wa kane yuma itibada na bada meba no awonpe so woro ko nka watwe na abenta no so awonpe edunadwe which is 22 years na ne da misa so si no fa na busuafo na ocheri yanse na busuafo wo ba cancer nti ebusuafo so awo kan mi nyina ye de yako police station nti mo si wo ho no ye busuafo wani njoba na mewe ni efiwo ye dan ho ja man ọsọ nfa no wa ko no ya ba na wa wonam kaka sisi ano wonam ya edufo wonam ya atu egu na fa ye yimpa bi la anchero on pe kasa be be ntiri business na bu no wetu ejo wa atwa ka nsa wa de we ya no ba o wa de abanyo onye na pa bigelo onye na pa do manya oya kodwa besia oya ata onye na ya akofo na ade o ta anyo waye ntimi ya ba ka kire mpinfa ne de wo mo ye na wo fa branch na mfa emra father o sapota de ewu o tedam another bono tedam ne wedi abofo ba kakra ba onye mo hwe na abofo ni school saminti aye de okko school aye na wa aye na wa na besie nti wa ma mesisi la ye nya abofo la kakra aman nti fi o wa na asenyin nti ya ba sele aban
enti yabasra aban we yabatan a wono mopa ene abofra fe ne wanya mfinhia ne nso wam kwaku akwachena fa no to ewo Cape Coast eye mankasim ene mpatam abofra ne din de Caleb techi ena abatan kirima de aduro no aban ama wahwe asem ne beye foolish case nti aban fa ne nansi fom na omo awo no na sabi oni bi asem aya na eye pa ewo manyim na yanto akasebonse fa ni fa nkire mu ewo MPP amanyoku na kache wanom otwetwerefo peni meche General Secretary de MP amanyoku no eya Justin Frimpong Kodua ede nsem atodwa echirim sem wonom wogidie ene ani so nse Nyankopon ya adoma MPP osere kokoku amanyoku no esan beje oman Ghana ede so biu ewo mfempem mienu na de nwatwe abatonum na wo kira mekese na yade a enkabom ekwaso pampi amanyoku no ma wonom ani abre egusua ebodawuro cancer mpade gu Ghana fo asum every say wonom asum man sumpam epen na Justin Frimpong Kodua chirema ye ka membo mo my Ghana mu a MPP amanyuko ba kwa man o maboye papa emputudwuma dodo akwaso man nyina afri MPP nti Ghana fo yankopɔ ya adoma 2028 osono na esan ba biom na wonom chira amanyuko ni fapem egina grassroots fo eso grassroots wo ma mo wo fo mpa no na amanyuko egina wonom sere so a omo toto nema bebo apa na nche empem yokwe Ghana fo behu no mo soron kokra na wo kirem a osira manyokwo ne ma obi anya ne naso mapa na mo adwumaden na mo mmode yanka na mapa empem yokwe aye no mo ani sum se de tie bia no 2028 empem yokwe esan beje Ghana aboso biu. You have more than 2 years to bring to Ghanaians our record, to bring to Ghanaians what the New Patriotic Party stand for, and I can assure you issues of apathy, issue of reconciliation all will be addressed. And inshallah, come December 7, 2028, the New Patriotic Party DLFM 106.9. The New Patriotic Party will surely come back to power. Ghanaians would have willed the NPP and the NDC, and I tell you, the difference will be clear. Thank you very much. Na owie ya no ana wo kirem a Ghana mampeni John Dramani Mahama Baye no wo hwe kwan ahodo a ode atemu nsem so oman Ghana mu am o kan kwasi broni kasa mu se selective justice aso wo hwe wani mu a wo yo MPP ni wo metete o papa memo ho ahyehye pa MPP fo de me mama kwanya kram o kire ba ne se ha dwen se obi tu ana mo bi na nya enipa ne hwe nanim mu na tan de wa ye ne nya ye mfendi no na Ghana mampeni Baye ene MPP amayoko yi ma na otata wa no mo sa na nya de bebo nti Ghana mampeni matente ne nya adwuma o magani na sabe atemu nsensem de ye fa anya manyosem e wo manyim. Take pockets for allegedly insulting public officials or posting disparaging remarks about government officials rather than fighting security in our country. This level of selective justice and intolerance for dissent is eroding public confidence in Ghana's democracy and judicial system. The resurgence of culture of silence where citizens are targeted for expressing dissenting opinion on social media is a dangerous reversal of our democratic gains. If we take away this legal trial going on, let's turn our attention to Galamsey. Ne kura mo no ana Justin Frimpong Kodua kase mu ene go kire mu am obatoto e de asre MPP amanyuko ne mane nyinada some communication team no abadwako mate amo na mo hwe MPP amanyuko no enkita hodie suo no osre mo ada mommodin na mompa ene memwo pa MPP amanyuko yi empia hodo manya kwanya so Ghana no monka ho nsem na Ghana fo nte efiri sei NDC amanyuko no ade ba kwan wo amanyuko no ne sei wona mo sei MPP ene batumi ahwe MPP amanyuko nanim atumi atwa ntro e de ato omo so ade omo nyempo yese omaye na eno na to Ghana fo tirim no mato aba e de ate MPP ne senti o toto sere MPP amanyuko hwe nkitahode so mommodin anyi nkitahode no mapa monto MPP amanyuko no kwampa so ensema hodo a endi samanyuko akagu mo so enye no mommla monte meji mo hwan na mo wasa be ya amanyuko no be ya kono the 2028 Ghana for kwesem koto aba o matumi ato e de ama MPP amanyuko yi ewie na makache party fo a mote na so mutie me ene Ghana fo nya ne se osoko kokoko amayoko no yenda a yegina ho na yenim se akansie ni yekom adwuma a ye nyina no nyame boa na by January 31st ye to aba ye kan fo wie na ya cha ba August next year itumi tutu aba nyina yi a ye benya ebre pa ma Ghana fo so ati yan kan yi ama ye hu adwuma a ye be ye se de ni amamom tie
and I said the NDC community. Now MPP if you na nama penso UGCC mo eba GCP UP PP PFP MPP benino ade ba kwa etadi e party ni nyane se de bia ye nwa no kwa akansi omo twa ntroto ye so omo ka se bebre a yetimi nya no ebe nya no kra eno nya hye se de omo twa ntro no ete na ye party nya tena se ehun se say your party no your communication and then semen kofo kafa ye ho a ye nim se nya no kra no e bra no ni kwase ye twan ye kato ye so ansa na ye no de na ye constitution ya se prem mesha mo boss ye ko ye nim 2028 elections no ye be a very strong robust communication hospital sabi esema ye open a beka for anya no kra no ye be yi ano entempa no ani a woti ye ayo twetwerefo penin edema New Patriotic Party MPP Osono Kokruku Amanyuku no ne den ede Justin Frempong Kodua yenyina wesue na yankenkan madwenkyere ne bi emfansom awiei na yanko Facebook no so a na Junior Purpose ede aba no say good afternoon dear mall fire ijana so medase na piaga kyeremu say dear kase bonimu de pasa no na odi fiachima asafo de aka ne de jewa akokan na Ofosu James Ediaba na good afternoon offer Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa DL News all the way Nyankopon hira ye pa na ohwe yen live edi free amasaman obom medase pa amasaman obom fu ye cheche mu nyina cheche mo na Sweet Elizabeth Ediaba na good afternoon my awesome uncle Sam ene pretty Sikapa such a terrible word hey hu we are na ye hu sa no in fact by the way Sweet Betty ni odi Lebanon zone 4 no chirema abrante ne nipa bia ku no wo asante mentem no de ya pa kunkum na doso na Joshua Siedu de aba na say good afternoon yenso ya Joshua Siedu ya minhira na Kwadwo Poku say ne de Kwadwo Poku ohwe live edi free atonsu market Kumase so Kwadwo Poku nya minhira opi asante mentem Kumase for DL so adamase ya cheche mo pam dikachira de hia mo wa tonsu edwanim ewu Kumase ya cheche mo nyina wiei Yankopon onhira mo pa se mo agemre na mutie live edi free atonsu e wa santimantem Kumase na Richard Ahwede aba no say good afternoon Alhaji Twasunte Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa in fact mo ba adwuma esmo my Ghana pa Yankopon onhira mo pam na kasebo ne mo odesa no manama na enam DJ Ghana fide nso ogbochire station hodo ma na ye DLFM next ya minhira mo pa na adwumade ya mo bo yanso ya da say DJ Ghana na Jonas Nene Adi Jonas Nini Adi Diaba no always watching you guys from Dowenya. Yada se pa Jonas Nene Adi. Yada se kacha de hia mo Dowenya se cheche mu nyina wiei. Yankopon wanhira mu a ye ntia se ekura nya minhira mu pi yada mu nyina se pa. Na mo fa se we Diaba se so sad. Na wira ho papa na wira ho ohun de onya ne ho kura na wira ho pa ba ne din no wamfa nka ho. Meda se kasebo ne ye de asi emusemufo ne ya maize mebere ntwene se mu ede ema yen. Champion Taylor kufite de ekopiem go Facebook and afi YouTube makasebo no wenya bi ehwe Mr. Samuel Kwadwo Agbara ne said DJ Zigibi echinchim efide ne froma esome ya wiei na kenkafo me na ye hwene ten sentem ya nante yekoye nim ne yenkoye chi yese no ba kumpontu ye gire san dem yese ne boma ye 64 teeth ne guye no mu edi amege so eya wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adjoa Agyei Sikapa. Ye kwe hwan na eba. Nana Adjoa Silky. Ana afei. Kwame efu. Ena na kwakura mu kura no. Sexy journalist. Kwame efu mu omra na eba ko bi. Ye fra ni sɛn. Akyere mu hinin. Ena akopie mu nso a. Ewo ne kura na se wo no na ba bi odi hine no. Se oye ohene ba ohu. Se ho eye kura sikaka na mbo. Dwokwa. Ndi ye fra ni sɛn aguna. Nana. Edi ni ye aguna piesie. Bua mponsem nana. Oye ohene ba nti ono we de hye prekopa ni tiri hwen na nche dem fusa na yesa efu a wombe juda to agu ahemfo ne de mo pe kwatere kwa otiri hu eye tafe sa ahini fata opa na Adjoa Siki yobi amfa mra ne ni agro na radio no otena se ye wa na wo ye den na Adjoa na pamfo tena se a enye odi a wo se kan be ye oden na mra ye den sede na dwumade bi wo so aye ekoso emu odepa ye fra ne se den eba na aba etekwa hwan na tena dwom di sa dwumade no sexy journalist me hu na mani agye na Adjoa per fans bono mane ma yenko
Achire muhima, Efifi muhima, Enkeche hima, Radio muya santua, Michael Jackson. Papa no na Adjoa Sik na pamfo na wiai radio yo mo de na yeda ben. Ene yawada. Dwumade ne yeda Yawada kompon. Yawada kompon, ono mba besom wo. Makasa vile nkoso na DLFM 106.9. Emamu nyina moniti a ade hye. Luck is everywhere.